Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Asfar and welcome to my YouTube channel. So pada hari ini saya akan menceritakan tentang kereta kesayangan saya, Subaru XV 2014. So kereta ni saya sebenarnya baru beli, dan sebab harga dia actually sekarang ni sangat mampu milik. Harga drop sangat-sangat. So untuk kita yang beli second hand, kita untung, sangat untung. Kenapa saya pilih 2014? Sebab itu je yang ada dalam kemampuan saya, daripada saya pilih kereta-kereta lain kan. So saya pun memang minat kereta, dan you know, ciri-ciri kereta ni memang kenalah dengan personality saya. So tanpa melengah-lengahkan masa lagi je, sekarang ni saya akan ceritakan tentang specs kereta ni. So engine kereta ni adalah a flat 4 boxer engine, Subaru punya flat 4. Diorang pun memang identity diorang memang buat flat 4 sahaja. So it's a 2.0. Horsepower dalam 148 horsepower, 196 Nm of torque. And then dia ada a Linetronic CVT that comes with a pedal shifter. Lepas tu dia punya drivetrain dia is basically a symmetrical all-wheel drive. So dia all-wheel drive at all times lah kan. Tu kita tak boleh nak kawal, tak boleh nak buat jadi 2-wheel depan, 2-wheel belakang, and then 4-wheel all the time. Dia memang 4-wheel all the time. So minyak memang makan sikit, tapi untuk performance wise sangat-sangat sedap. Subaru ni pun kita dah tahu dia punya reputation dia dalam industri rally kan. So diorang memang build a very good product lah. That's all I can say. So apa yang saya dah buat dengan kereta ni adalah saya masukkan Works Engineering punya air filter, and then saya masukkan Kaki Motor Racing KR Noble Elise punya axle bag muffler, sebab yang tu saya dapat jumpa dekat Halfcut. Shout out to Abang Banzai Auto Works from Melaka. Sebab barang kereta ni macam nak cari tak adalah senang sangat. However, banyak juga actually orang-orang daripada Amerika, North America, Europeans, Australians, diorang banyak kereta ni. So I guess even Japan pun banyak agak main kereta ni. Cuma dekat Malaysia ni, orang-orang yang main kereta ni adalah macam uncle, aunties, you know, ladies. Budak-budak muda macam tak ramai sangat lah kan. However, I rasa nanti dia akan berubah lah. Kira untuk harga dengan specs yang kita boleh dapat kan, mungkin lepas buat video ni mungkin lebih ramai lagi yang akan berminat untuk main dengan kereta Subaru XV ni. So the XV punya platform ni is actually from a Subaru Impreza GP3. So apa diorang buat is diorang just put a lift kit je lah. Diorang tinggikan kereta ni dalam tak silap saya dalam 3 inci macam tu. Lepas tu dia tukar barang-barang bawah tu jadi lebih tebal ataupun lebih besar untuk jadikan dia a compact SUV rather than a hatchback. Tapi basically ya, dia nampak sama je. Dia just 3 inci lebih tinggi, and barang-barang kat bawah tu memang dia lebih tahan lah. Sebab diorang aim macam you boleh buat light off-roading dengan kereta ni kan. So what I did was, apa yang saya buat adalah saya convert balik dia jadi GP3. Sebab this model punya number is GP7. So saya masukkan BC Racing BR punya suspension. Yeah, so memang dia nampak rendah lah. So bila dengan boxer engine, low center of gravity, symmetrical all-wheel drive, even though dia pakai Linetronic punya CVT, tapi CVT ni is not that bad lah. Dia cakap CVT ni macam Audi punya CVT, dia pakai belting yang sangat tebal. Tapi still tak boleh nak abuse sangat. However, you know, from time to time you boleh have fun lah dengan dia punya manual pedal shifter ni kan.
Dia ada manual punya tu mode. So I rendahkan dia. And then BC Racing ni, BR ni dia datang dengan 32 step. So high, low, soft, hard, 32 clicks. And then I punya setting sekarang, depan dalam 13, belakang dalam 11. So belakang lagi keras daripada depan lagi keras daripada belakang. So okay, Alhamdulillah, selesa. Of course tak boleh nak dapat macam stock punya rasa, tapi ni lebih sporty, you know. And dia quite comfort juga untuk bawa dekat atas jalan raya Malaysia ni kan. And saya buat kira-kira macam tu, saya rasa kereta ni paling-paling pun adalah dalam 156 horsepower. And then torque mungkin dalam 206 Newton meters of torque. Okay lah tu. Okay lah. So apa yang saya tambah lagi dengan kereta ni dekat belah dalam. So the first thing I did was I tukar Android player. Ada Apple CarPlay, ada Android Auto. And then sebab saya suka dengar music, saya tukar 4 biji speaker terus, kasih berdetum sikit. And then saya masukkan Luffy X7. So benda ni adalah macam meter kesihatan lah, for you to observe your car punya status. So sebelum apa-apa benda yang you tak nak berlaku, then you dah boleh agak-agak lah dekat situ kan. Kalau bateri dia dah lemah, dia punya water temperature terlalu panas, then it could indicate something wrong lah kan. So sebelum benda tu berlaku, then you dah boleh counter. And then saya, plus dia ada OBD. Basically dia cucuk dekat OBD2. So dia ada what do you call it, macam you boleh scan dia punya komputer, and then you boleh clear the codes. Tu yang bagus pasal benda ni lah. And then next one I add on was this Works Engineering throttle controller. This one is the eDrive 4S. So this is the latest one lah. Dia datang dengan power mode, normal mode, eco mode. Power ada about 9 step. Normal 0 sahaja. Normal macam you bawa biasa. And then eco mode tak silap ada about 7. Tapi I pakai 4 je. Bila you pakai 7 lah, rasa macam slow sangat lah kereta, orang belakang macam bising. And then benda ni dia datang dengan anti-slip mode. So macam kereta ni all-wheel drive. So benda ni ada macam snow and muddy punya terrain. So kalau you stuck ke apa benda semua kan, dia akan tolong untuk buat anti-slip lah. So macam setengah kereta baru kan, dia ada macam mud and snow punya mode ke apa kan. So it's the same thing lah. I kena terpaksa lah add on. And then dia ada drag mode. Drag mode memang, so for the power mode, tak silap saya, contoh kalau normal, dia akan open you punya throttle position dalam 33%. And then power mode maybe about 63% if I'm not mistaken. Kalau saya tak silap lah, about 63%. So drag mode I rasa lebih daripada 63%. Tekan dia melompat. And then lastly dia ada anti-theft mode. So orang tak boleh nak curi you punya kereta lah. So bila you on anti-theft mode ni, diorang boleh start the engine, tapi bila diorang tekan minyak, RPM tak naik. So okay lah, at least you pun rasa macam selamat jugalah parking kereta merata-rata ke apa kan, emergency. And so far saya dah bawa kereta ni dalam 20,000 km, 20 maybe about, ada dalam 30,000 kot, 30,000 km. Okay, Alhamdulillah. Memang minyak okay, performance okay. Bawa kereta time hujan, you boleh speeding 140, 150, tak rasa macam takut. You know, kereta tak huyu ayang. The only cons about this car is dia punya body dia berat sikit lah.
sebab dia compact SUV kan. So I think dia punya weight dia maybe dalam 1.4 lebih tan, 1456 something like that. So kalau you memang nak buat daily, tak ada issue pun. Like, you know, 148 horsepower memang cukup. Tak perlu nak banyak-banyak sangat pun kan. And it's a very comfortable car, very good, very durable. Cuma yelah, diorang cakap engine boxer ni dia manja sikit compare to engine inline 4 kan. Tapi you get what you pay for lah. Kira memang dia ada pros and cons lah. Kalau you nak performance, you nak a good engine, lagi-lagi a Subaru engine, a flat 4, lain daripada orang lain, then dia punya maintenance dia you kena jaga. So you have to always service on time, check this and that, wear and tear, nak kena tukar. Tapi just in case kalau you know ada siapa-siapa yang tengah tengok video ni, korang berminat lah nak beli kereta Subaru ke apa kan, XV, then korang boleh reach out kat saya. Nanti saya bagi saya punya Instagram ataupun Facebook saya, ataupun TikTok saya ke apa ke kan, so that korang boleh contact saya. And then yeah, I boleh tolong you check lah kereta tu, apa yang sepatutnya you patut check. Alrighty. So brake pads saya tukar Brembo, itu je. Rotor semua sama. Maybe in the future I akan tukar rotor Brembo juga. Other than that, nothing much. It's a very good car. Okay, so after saya masukkan suspension BC Racing BR, saya terus add on Subaru STI punya flexible tower brace, which is itulah strut bar depan tu kan. And then saya beli yang I think it's a 2-point strut bar untuk belakang. So basically dia akan pegang saya punya suspension kiri dan kanan lah, and bagi kereta ni rasa solid sikit. Maybe in the future I akan tukar sway bar dekat belah belakang, ataupun anti-roll bar, tak silap. For the most part lah. Other than that, nothing much. All the bushing semua saya dah tukar. Saya masuk wind impact bush. Shout out Land Performance ataupun FRL Performance dekat Ampang. Diorang yang suggest, and so far alhamdulillah I've been driving this car everywhere. Sangat-sangat sedap. My main bengkel yang saya selalu hantar sekarang ni is at BGP. BGP lah, basically dekat Taman Bukit Naga, Boxer Garage Performance. Shout out to Abang Wan, dia yang jaga kereta saya in and out. Apa-apa hal memang he's the doctor of Subaru lah. Dia yang he's the doctor lah basically. Dia jaga kereta ni. And okay, alhamdulillah, memang pricing semua cantik, service terbaik, trusted. That's my favourite bengkel lah, sebab saya pun dah try hantar everywhere. Tak semua orang nak buat kereta Subaru ni. So bila you jumpa satu bengkel yang you know, you berpuas hati dengan diorang punya kerja, so saya prefer satu orang je lah yang sentuh kereta saya. Okay, sekarang saya akan try tunjuk kat korang. Kalau contoh saya tukarkan dia ke, this is normal mode, macam mana you drive normally. This is power mode lah, tapi ni number 5. So let's say lah ke 7 kan, 9. This is number 9. Okay, saya belanja sikit lah macam mana performance dia. Dia memang melompat-lompat sikit lah, sebab dia all wheel drive lah. Dapat power mode.
sedap lah. Memang ibarat macam dikacau sikit dengan you punya ECU lah kan. Kira usually ECU akan macam tukar gear dekat beberapa ribu RPM. Mungkin dalam kurang daripada 3000 RPM ke apa kan. Ini dia memang dia push the car. Sedap lah. Memang ada power sangat lah. Oh ya Allah. Tapi dia macam dia releasekan the full capability of your car tau. And the best part pasal benda ni is sebab dia ada eco mode. Kereta saya tak ada eco mode. So ya, dapat jimat minyak sikit. Dapat rasa macam kereta-kereta baru kan. Okay guys, I hope you guys enjoy. Nanti apa-apa nanti saya akan buat video lagi tentang update kereta saya. InsyaAllah kalau ada siapa-siapa nak sponsor ke, nanti kita boleh buat video extra lagi. Thank you very much and thank you for watching. Jangan lupa like, share and subscribe. Thank you.